aba babandize kwetorora tawuni ya Kyegegwa bebembirwe bandi batyo bayerekera imbuga nkuru za district age batandikiraho kushaba hamwe no kusima ruhanga oriyo nakiza President Museveni indwara ya COVID-19 kandi shara ebembirwe sabadikoni wahumura Reverend Samuel Mugabe ruhanga ubusobozi bwona umuhango w'igoronensi ayatuhangiri tweno katito munsi watuho bujunanizubwa obutalibumu kandi umugeki nuko kwebembera okulinda no kurorera ebihangwa byawe tukamusaba irwaro ya hospital tukaba turi ahera center 3 hati tuine general hospital mbara negenda kufoka ahera center 4 abebembeza hamwe n'abaturano bajana ngo President Museveni byakorire district ya Kyegegwa n'ibinji na mnongo kutungura iby'amagara ibyo bwegese entura y'abantu otireho no kubombekera ikizimbe cya district hamwe no kubaha district age tukaba turi toro district yayira muri 70s RDC marati manyira 70s twarukaya twatunga kabarole twaita kenjojo numumanye ngeri baturabyaga abantu boku hati twataha turi Kyegegwa Mr. President yagarukira to have special enterprise grant for older persons bakirindwa b'emyaka nkaga kweka myaka 79 haturukubaliza district ya Kyegegwa ehairwe sente za groups ikumi utakibaliza mu district yendi kino abakwa district ezindi zitungire group inaina ka President Museveni tucyamwenda niwo mushije wagire mu kishaka yarwana ari kwiyaho ubutegeco bubi cyo cyaba kimwe ecya kabiri nagezo kureba ngo umuntu wabukiro yarwo mu mbera endi eyobonako no bucirabe kirungo basima habwe bye bikozurwe honana bashaba President Museveni kubakorera nguto yakazo Kyegegwa kuza kibare okugitera koransi kandi bahijurwa butare kurece bakwatsire Operation Road akaruturaganiza ntwenda hatyo baragaruka 2026 ayijana rwo natandikiraho nahita tugira chorus sente zero niboza bagambere kino no muramta boza kihura nikibasasa nituija kurukora first class madam for the next 2 years Ruben sobara kurukozesa kujaga metwera tunga sente ukarutandika otakanagira ekirumye choine bazo planning. So what are we doing right now? Kugama mpwena mtu mwikazeho just a cover up. Aro mtu okura no muninga just a carrying as a statue. But His Excellency is still having a sober mind na planning. District ya Kyegegwa twirenetera President Museveni hamwe n'ekibina cha NRM percentage etara hansi ya 85 kandi na uturu kugambira bebembeza bari mu ntebe biceka 98 harigana n'aba NRM gasha kwa Philip Murangira